May pero hindi na makailan na nakatiyigibas. Baka nato na kita po ni Naira. O sukun garawagin ko matagin maruro mga ina. Hoy, agad ka. Yan ako tayo. Ako garawagin hanin takati. Ano po naman nga? Nakadira ako ng kabasarom niya yung araw ko kautapuray kay Kime. Kau katapu mong kuwan na kaburo teray sa tiki. Katuro teray buhay katsige miki na. Ataw. Kamda pa kay kamdo. Agad ka nga. Gwen ko, anperi ko. Nakome. Yeri ka boom. Sakari. Yakangani. Ay, ano kam dahil iyo ay ngayon. Tiyongutek. O tsakati. Ngayon ko punta rati wari yo to. Apo inu ka. Tawa, tara po kami. Tara gito ay. Mga matagigi. Ako nakapesarom. Tira. Tiwayo. Tsaka wabak. Tira ako nakapesarom. Tiwayo. Era o tanah mana pun sebawak, yang kita cawani kita, cerah, cerari, ayah yo orang kati, ayah ni sekarang apa, yang nang tapi kali kau berapa naruh itu, nawari kau meru, kenapa tak kau men, amna pakai the finance, nami suai mon band segitu aja yo, ngai itu men, mau buat lagi mau, anda yang butuh kan suai, hai gua wari yo, ibu nomerana no, nah ibu nang butuh kaya. It's in a winner. Ye the mare. The packaging in a hundred of the door. As in a need. Sna angara buto kan oye. Ya ibon na buto kan oye the government. Makaw din general sa kurubuga kind of finance government. Hakam na punsiyaw ko ano. Kabaising kami kakaro di beri di payment diff misare. Again may raw na utire mo ano ko kaya kan beat sa ngaw. And then si Bayang kayo bubay matuan ng bubay na ito yan ulit weekend ay. Kung rapat sa bag. Tamauli ito rin tabi mo. Yan di birayo yaran ka ba? Ngay ang nakita. Kurap. Rapat minita ang kariniyagi. Antay yung kanina anti kana ko gray ay si tibuina te minis. Meri pun dipindawan minisin tete kana ko tapo kana konan. Ay yang ana ko tay sa te ya karinek te mena may tarati na yata ana po teriyata menikia kana kain. Berapa jadi speaker aku main dari wakin nomor roti, yang tadi bila orang ini kakak dia kan kiri besar, ya panah amo panah ya, bodoh nampaknya kan taruh itu panah, kami orang tadi bila speaker bila sense bah, kan di kayak apa, ada tanda ni apa, anda pernah mau, aku tadi, na pun orang yang tanda orang pun kerapa yang mau tadi, kerapa tadi orang pun bila sense bila tanda mana mana, anda staff. Bukan kesan deh, tahu tu suara orang ini pongan. Aku ada aku pernah pongan tu nansu. Tahu tu pun ayu ada, sebenarnya pun terai pai. Kapan tahu orang kapan pongan, tahu piron suara bukan kiri bas. Pada tiap orang ini, aku pakai nak akar aku akai rota kita dan pakai kari kita jual nabe. Tahu barang kakak kita, dia suara ada pun kami nak aku pakai. Jadi sekarang apa ya saya tapi dia dah umur mana, anak tanah mau. Ayah nak kita tadi, hasil kalau kita impor nyororo yo teso ayare rangan dari ngabak kapero de yara nyororo de terayo pare ane tapira ane nos pana men de terayo pasi ngabo te be aya ko pai ore irang piru pa kai tein ne yeso au ya education system pusi wo de pa ya u siarak ay ecosystem au ya education system o kapiro pa kai tein nyororo ye ayare rangan dari ngawar nyororo kai kasi ngom te kam ta ka tein wasina kapiro da naruan suwa minta ngom te orang di kepala, pasti pergi lagi, Pak Arroy lah semua. Kau kan poin ni kan tiada kini apa? Payah kisi, agak orang kau kisi lori tu semua. Nah, ini perempuan kau perlu kena, ini possible. Ini dia betul kita orang mutiara, tapi betul kita betul the principle, ya perempuan translated into the hari, ada the implementation tu hari issue, gitu aja. Agak kau kita kisi orang mutiara, yang nak kau bahasa. Saya kini setengah pakai kau mungkin terhari, ibu kiri pas. Nah, ibu tu kade terhari, tesuayo. Tu kan mungkin apa ibu tu kaya bayar hari. Ada perlu itu reform, gitu, PFM reform tu betul. Ya, kau saya ini begini laporan, apa tu bayar laporan. Ayat tu bayar irang muring ane peti, ane kan ibu ni itu reform ayu. Itu adalah tu finance ane itu PIF assessment. The keyword here is financial accountability.
hari ni kakao te accountability ai to para na oro anga ka tawa ki na buroi na kan tena tawa te na ande se kate no ne te accountability ade tawa te ka ni no ameta ai la tapi la sila hote te tawa te accountable asa kan no te tawa te accountable kana ya ki nang kora kate pe te tawa te ka ba ri bo sina ko sin te yo ya ki nang transparent this wa pa ina ka ngwa te tawa te ka ba transparent ngai to kana no pa yai to na sto ko si ring karu ko roi ba na ina put transparent tawa te ka hatawan na sina ne kin nagi yare sekarang pa this wa erang siroi ito ko pa yarari erang comprehensive in terms of na coverage ito ko pa erang well defined this ito ko pa erang siroi yan ito ko pa to nga nga po sikan mero de speak ayo pa na ka del no tabulat bilis ane nga te poto niya ane te accountability guess workshop the Friday ilang nung oras no kanda na ana comment sa tingin tari ang ay comment dari ang ay payar sa kanina to payay odos ari kanga the process in the suare enakura ng mga kanga sinan mang kata garon nari yasan kanga ni ko kapona kita manari pundaki appropriated ke erion nari appropriated ki ang ay po na ay para kay image bari pang workshop ang ay po ge imang ore ka de so ayo ay no ko uyon no konda na komentarari isa dai bobtari ay to si mga punang ni ka nga pa na rari tan ko ko ngi to na ki de na ne sarau de na accountable office pa na pon konan spend more than the rest and appropriated ki ay ka de comment ay to pa erang make sense na ka na mai ipon taben wari ka de budget execution ki ay to pa ni kanaya pon iraki no na ni I know put prevented terari. The peritandani of Pino and Dick, that is horrible. Are you on the Yapondari? But I put mint the budget. Okay, I put it put testament Naganeki. Yakita, what you put the mechanism on this one, the supplementary. No, the Cantaring of the budget ran upon Naki overspent. Unless the opponent lacked the control mechanism, not only in the finance. Ito punta ministry ay karokoy nga na konti ana road the chain audit ay yasa mero do the finance ay yakate pa apun kokoro ye daily in chain auditing gato apon ke yak aware ponte ari poni ya ponte audit tare sakade unakin dare ponte ni independent don darari I talk about the channel audit, but the channel control mechanism on the finance. It need to be strengthened. I'm going to strengthen. I talk about the execution of the budget. I have the SRO with a budget according to the appropriated. I think I get the needing and the provision. I have one comment, and I'm on the provisionary the budget execution. I thought what the intention was when I execute the budget, no wonder appropriated. I'm going to put more in place and mechanisms are going to put Kokoro na you. I talk about I don't want to comment. I want to comment that Ari and the reporting obligations. I wrote upon that the specific Ari provision to begin the reporting Ari application. It's a bit tinanda pa taka nakapukunan yung naman ito. Teka pa na report ki. Ibana kung tinanda provisions ki. Ito ko pa, ayo ara yung nakakawak. Ay po niya yung strengthen ki. Ako ay ara issue yung andarari. Ay sikatayan dari. Sa tayo pa andarari. Ay rityakin na rin. Tiswa, ina ko na enforceable ki. Yes, ari sikangay. The council ang kay ki. Nagyan yung capacity ngay nakaroon dari. Ano reporting. The reporting requirement is very good. I put DA naron that working the money, the financial management. May talk about the issue literary. I hope some provision on the transition. You a public entities again. Upon the one kind dari, you got your reporting. I say the country about Sinakari, and I talk upon try and the finance. Technically. I get the back of Moroy and I can take it the bottom of the year. They are responsive and flag. Wrong in the Minari. I mean, Makuring and Kama Atayan Makuri, the Rari Mission,
ban te tau tau ngona wara wara. Ngande te kate mo le pointa ri kanga ikan te akin te rari, ari apa se te akin ara ari tan ta kai tara. Ari kanga anganaki makan te mineta. Ana konan kapungan ni gila mane akin te recurrent. Ari apa se na appropriated. Na ena konan kapungan ni kon bukia. Towana. Ani ara nak bakanga tenan pakamani ibukin poro roi. Puye te kar kira ke to enari marina te tau ter ki. Kita pun marina to antai na yak kuru mana no to te tau ter kanang din kokoro nanu nagi. Ai to bai kan hanga saki sina pun no rantu ki te yang to saki manin mane karang in wari deki. Tawara nagi magi ngana. Ona kute te yon to contractual payment. Hai pun tenan project la pada ya pun sabut te na yon tenan wari tenan million ta ki. Jadi ito ko pa ano tapel as na hold the government accountable in almost everything. Ay na po ito po ito no. Ay stop pa tarik. Ana ipon pa ko no terari. Yaw city. Yaw dia kana yarari. Yes and appropriated. Ori pun niya yun na ilamata de minute de mana kali ye ke no de po no meta ng urgent. Ori pun na kapona na the contingency warrant. Ato guys yaran ngeti the project ari ba yapon de ko na taringa. Angana pun the project yapon pero ngak be mo pare ngai ka ko ro man na ngai e puri ngamen well planned ari the project ne sto ba ngai ara point ye pa sto pa and it's an issue of accountability and transparency. As statement on Paris ka pong ngai kasi menang intakaita. Yari nga singa de ban namen na sinungyang nga po na ato na po na kasi na hot ka tao de ka account po tikin ka po nga na naman ito po na ayari anara umiyak. SGX na own right is. Ewan na kaya para kaya na aki kan hold accountable to po na mata para yun na para to po na. Tagapin po yung ganda ikan maro yon de speaker. Sate, ko ngara o continue mira. Ai kwa am last point ra yan ko mon continue mi dra na re mi dra break para pa. Angka ya pun pote tia awa ya po awa. Ya kamusrawa mo nang kai tia si te ana ami kato kita kare yemenex kan kon tia si musrawa mo nang kai asa mga tira kini tira nao.